نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس متكا ودين تبي مها بيفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول بيكلنا شاء نبي بيكلنا إمامهم إمام كوريان بدني بيكلنا إمامهم ألوغن كشبر برنجه كانتتا بيان بيجم بدني تريغا ورجنا كانتتا كوريغا درسته بيان بهجج إغوتون بيكلونغ ترين فرتما رسولك نوح عليه السلام كما أدي فهوغ نبي كي محمد صلى الله عليه وسلم كما إمام كوريريغا ميغ باي باحت تبيا مهجج الله كي قرآن کا وحي قربني إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. مي آية الله فرتم فتبا فبني نوح غفانو غواك إنكم نوح عليه السلام أي فرتم بمتشفن بنو رسولاي الله وحي قربني هم كرم تمام الله كليغ فانا وحي باوال ويمه أي نوح غفانا شا أدي إيغ فهم وداغ نبي بيكلم نمس وحي باوال وفدان. نوح عليه السلام فرتم رسولا أي شفاعتك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح کو بیان قربا فوي نوح غفان أي فرتم رسولا كما أي شفاعة الكبرى جواهك يكودكم مشارك كلها فوانه كوريريغا أي يام الدوهوغا نيستكم محشر ميدانوغا قلتبون ديغولاغن بوس نيستكم نبي بيكلونغ غاتا نام فشانه أي الله جحردرتم حساب بالله من إدي شفاعة التري بيوداغتم التكا إفس نبي بيكلك إكم كري ودين نغنوانه فرتما ميستكم داني آدم غفانوغ أريها مستنوان كليغ فانك أهرمن إمّن بقطة الله كلاغ أيكولون هدي مخلوقك أهرمن متي بحالو كليغ فانا فيني وداغ النوانه أهرمن حساب والله ديكم دي الله جاربتك دنوا دي باشا. إدو آدم عليه السلام كليغ فان أزروري وداغ النوانه إدالوانه تمنى بني الله أردي فاي وادي تمنى الله فريقلو منا كربي غهم تمنى بني فريقلو فاي مياد الله سبحانه وتعالى بني دوها كوس كوفا اسم كربا ورا كوفا اسكربا فاي إنكم تمن كليغ فانكا تكن كري ودي لغن نوانه كري فان بدار بني يقول آدم عليه السلام دي الناس نستكون آدم غفان دن نوانته ولكن تو نوحا إهنك كما كتير بابيهم غسبلاته نوح غفانو غاريها فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. إهني كليغ فانكي أي بيموغ أهل ورنغ غاتن الله فرتم فنوغ رسولاي بيموغ أهل ورنغ غاتا فرتم الله فنوغ رسولاي أي موغ فانكي أي كليغ فانو غاريها تيبابيهم نكان غسبلا مي حديث فلوغم يتي صريح کو بیان بفا نوح فان أي فرتم رسولا كما دين فهوغ نبي أي محمد صلى الله عليه وسلم أدي إرن فهوغ رسولا. الله كي دي قرآن وحي قرباني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد غفان غير ودين نغنوي تيبا من غترين إفس
බොඩු ෆිරිහිනෙක්ගේ බක්පකමුග මේ ආයතුග අල්ලාහ් නෆී කුරවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆිරිහිනෙක්ගේ බක්පකමුගාවෝ ඉල්මරින් විදාරවනි මේ ආයතුග රබ්බොඩු හික්මතෙන් ගෙබෝතේ ඒ ෆහු සමානුග ෆිතුනතක් ගින වෙගෙන් දානේ නිහාරුවස් මීහුන්ගේ බදවවා කුර තිවන්නක අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ ආයිලාගේ අල්ලාහ්ගේ නබියාගේ නසබ මියකු දවවා කොෆානේ තීවේ එගොතුන් දවවා කොග්ගෙන් නබීකමන් දවවා කොෆානේ තීවේ අල්ලාහ් වනි ඒ මගු මා කුරිය බන්දු කුරංගා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එද්දස් ෆිරහින් දරකලක් බොඩු ෆුළු වන්දෙන් දුනියා කුන්නවා තුප්පුළි රුග අවහාරවච එකරේ ගුෆානුග තිබ්බෙවි අංහින් දරක බලුන් එහෙන් කමුන් නසබුග සිල්සිලාය වති එකරේ ගුෆානා හැම කෙඩිෆා එව්ස් මිහෙග්ගේ නසබු එකරේ ගුෆානා කනුගුලේ වලාකින් රසූලල්ලාහි වඛාතමන් නබියීන් එකමකු එකරේ ගුෆානා කී අල්ලාහ්ගේ රසූලායේ අදි නබීකන් නිම්මෙරි සාහිබාය නබීකන් නිම්මෙරි සාහිබාය අල්ලාහ්නි ආයතුග නබීකන් නිම්මෙරි සාහිබාය එකබයි කුරල්ලාෆා රසූලුකන් නිම්මෙරි සාහිබාය කියනු කිව්වෙගෙන් ඒ නබීකන් නින්නෙවුන් ඒ දලීන කුරණේ රසූලුකම් දස් නිමුනික ඒ රසූලකන් නොවේන නබියකන් නොවේ රසූලකන් නොවේන නබියකන් නොවේ එකම නබීකන් නිම්මෙවීම යොති රසූලුකම් දස් නිමිෆා එකමකු නබියකම් වෙවිදානේ රසූලකන් නොවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලකන් ඛතම් කුරවිනාම මුනෙවෙන් වතිස් අල්ලාහ් ති රසූලකමේ ඛතම් කුරවෑෆා නබීකමගේ සිල්සිලා දියසේ බෝතේ ෆුර්සතේ බෝතේ එන්කම නබීකම දවවා කුරවෙන මිහපුස්නා නනෆාකුන් වත දවවා කොෆේ මොළදෝගේ දොබු වෙරි ඒ අස්සාබේ තම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහතුරවන එම්මෙ ෆහුගේ නබියා අදි එම්මෙ ෆහුගේ රසූලා ඒ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙන් අලගොණක අඩව හැෆ් ඔන්නානේ ෆහු zamanuga යාමතුග බොඩති අලාමා ඉත්තමුගේ තෙරේගා ඊසා අලයිහිස්සලාම් උඩුන් බිම ෆෑබා වඩා ගන්නවා නවාහන් ඊසා අලයිහිස්සලාම් උඩන් උෆුල්ලිෆවි අල්ලාහ් කීතු කුර්ආන්ගේ කම්බයා කරවෆනි බර් රෆඅහු අල්ලාහ් ඉලයිහි අදිකියෙන් හේ අල්ලාහ් වනි එකලංගේ හතරත ඊසාගේ ෆාන උෆුල්ලවෆේ උඩන් උෆුල්ලවෆරි ඊසා අලයිහිස්සලාම් උඩුග එකලේ ෆාන බ ඉන්නවි දිරිහුන්නෙවි එකලේගේ ෆාන ෆහ zamanuga යාමතුග බොඩු අලාමාතෙක්ගේ ගොතුග බිම ෆෑබා වඩා ගන්නවාන ඒ මුතවාතිරු කොත් සාදිතු මුතවාතිරු හදීසුන් සාබිතු එකලේගේ ෆානු ෆෑබා වඩා ගන්නවානකම අඩි කීතු ගෝවානක ඉෂාර වෙස්කුරවෑ එබෙන් ඒසාගේ ෆාන වඩා ගන්නවානකම එවාහකතන් අදි තියාමිද්දුහන් ඉමාබුන්ගේ තෙරේක බය අමිරෙන් දාන කොම්මයකස් ඊසා අලයිහිස්සලාම් ෆෑබා වඩා ගතුන් පහරෙන්ක මිහකු ඉතන් අරෆානේ එකලේගේ ෆාන මුහම්මදගේ ෆාන ෆහුන් නුන්හේ වඩා රසූල් කමාගෙන් නුන්හේ හැම වඩාගත රසූල් බේකරෙන් නුන්හේ ඊසාගේ ෆාන ෆහු zamanuga ෆෑබා වඩා ගන්නවානේ රසූලෙක්ගේ ගොතකුණු හාකිමෙක්ගේ ගොතක එකලේ ෆාන වඩා ගන්නවානි අම මුහම්මදගේ ෆානුගේ දීනුගේ හාකිමෙක්ගේ ගොතක කාදියෙක්ගේ ගොතක වෙරියෙක්ගේ ගොතක වඩා ගන්නවා ආ රසූලෙක්ගේ ගොතකුණු තම රසූලාගේ මකාම උන්නානේ කලේගේ ෆාන හම කුරින් අල්ලාහ් කලිෆාන රසූලේ ගොතක ෆොනු බෑෆවි හම රසූලෙක්ගේ මකාම තලේගේ ෆාන උන්නානේ එහෙන්නමස් ෆහු zamanuga එකලේගේ ෆාන ලිබින් මච්ච වඩා ගන්නවානි මි උම්මතුගේ මි දීනුගේ හාකිමෙක්ගේ ගොතුවා එකන් සාබිත වනි එකලේගේ ෆාන වඩාගෙන ෆතිස් වගොතු එකලේ ෆාන වඩා ගන්නවානි ඒරු නානේ ෆතිස් නමාද බංගේ ගෝයල් ෆතිස් නමාද බංගේ ගෝයෆා දිමිෂ්ක එකලේ ෆාන වඩා ගන්නවානි දිමිෂ්කුගේ මනාරතුල් බයගෝ ඒකිරුනිස් කිතා වඩාගතුන් ඒරොගතු ඉමාම් මහදී හුන්නවාන ඉමාම් මහදී ඒරු මිස්තකුන්නාගේ නමාදු කුරබ්බා ඉමාමකම් හුන්නවාන ඉමාම් මහදීගේ ෆාන එකරේගේ ෆාන ඊසාගේ ෆාන ෆෙනි වඩාගතුන් ඊසාගේ ෆාන ඉෂාරෙක් කුරබ්බවානේ ඉමාමකබ්බේ වඩාගත ෆතිස් නමාදගේ ඉමාමකබ්බේ වඩාගත ඊසා අලයිහිස්සලාම් ඉමාම් මහදී අදන්නවාන කලේගේ ෆාන ඉමාම්කම් කුරබ්බාෂ ෆතිස් නමාද ෆෘතම නමාද එකලේගේ ෆාන කුරබ්බවානි ඉමාම් මහදීගේ ෆාන ඉක්තිදාල් වඩාගේ මව්මූමෙක්ගේ ගොතුගා ඒ කිව්වෙගෙන් ඒරුග අදි නසාරායන්න යහූදීන් වරක් ගිනවානේ ඒ එමීහුන්න හීවදානේ පීවේ අලුන් ඊසාගේ ෆාන වඩාගෙන නෙවි ඊසායි දීනාගෙන් කා එගොතන් එමීහුන්නන් හීවේ දානේ තීවේ එකලේගේ ෆාන ෆෘතම නමාදු
kurabawani me ummatuge mihek faatuga iqtidar wadagen en menna yaqeen begen dane ekere fane wadagen nabi rasul kamagen nunka en kamo kere fane wadagen nawani fa zamanu ga rasulge haysiyata kunno akimegge haysiyatu temmyoti mi bekalun eterin emme maibegen wani fas rasul bekalun e fas bekalun na ulul azmuge laqabu libi wadagen fabe fas rasul bekalun allah me maik kurabi rasul bekalun eterin mes instek fana rasul bekalun e bekalun eterin mes allah emme maik kurabwa wani fas rasul bekale e bekalun nan allah wani laqabu fulad devwa ei ulul azm ge mane ki azmu ge veri bekalun azmu ge veri bekalun e bekalun nan e laqabu fawli wadagati ebekanun ge gawmuge miistakun ge faratun ebekanun na kurimatiya wadagenne imata kurimati levvi taklif taka duttura taka musiba ittawge sababun adi e musiba ittaka e taklif taka ebekalun ketteri wadagatunge sababun ebekalunna mila qabu furu li wadag nuhuge fan nuwasateke fansas aharwande miistakunna dawaf devunge hunnegi ewarum bes wama amana ma'ahu illa qalil Allah wahi korobani ebarum bes ekade fanan imam bi maduba eng imam itin stek fanada warakam mihunut ashara warakam mihu ekade fana taban ade fan ehad wahu masih hidde gumuga hunnayi ade fan ekama kofa skol ba bad dual skol ama ifade ibrahim alayhis salam ekade fan go onge mistam ge faratun kare fana kurimate wadagen in nasiba itta adi hama ifade allah wadari fana kurimate puraddi imtihanata e horiha imtihan ta ke fan ketteri wadade qur'an ga ewahaken ishare kuraba allah tibaya kuraba fa wa izibtala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna ibrahim alayhis salam kare fan go raskalan kare fano tafatu eki waktaruge imtihan tarakun imtihan puraviye e huriha imtihan kare fan furihama kuradiye कामयाब वडाएगा हमारे फदाई मूसा अलैहिस्सलाम ये फन बनु इस्राएल मन के फरातुम कुरमती वडाएगा नहीं बोलती मुसीबत आयता ए हुरे मुसीबत आयता है के फन कितरी वडाए एमी हुन्ना इशारा कुल वल्लाह बकीति कुरान ला तकूनु कल्लदीन आज़ौ मूसा ये बैन मूसा के फन के तकलीफ तद्दिम मी हुम फदाई नुआशे आर में अंगवर मूसा के फन के तकलीफ तद्दिम मी हुम फदाई ये बैन में हुम नुआशे waragina taklif taka kurmati wadagenne e taklif taka ketteri wadag isa alayhis salam yahudi ge faratun kale fana nuhanu gina taklif ta kurmati wadag ende faun kale fana soliban nagan mi hondawa ekan mi hon kuram masate kuri allah subhanahu wa taala kale fanu udang fullegi amay fadan harben ge nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale fana makka ge mushrik ge faratun kurmati wadagenne taklif taka musiba itta etafahar konun kare fan shahid kollam masay kurabi hamay fadain ergo yahudin ge faratu ekale fana kuringate wadagenne duttura taka musiba itta e horiha kamaka ekale fanu sketteri wadagenne en kam allah subhanahu wa taala mi fasbe kalna devva fangani ulul azm gela qarufulu allah e korone fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum fasbir male fanu ketteri wadaganna mare kama sabara ulul azmi min ar-rusuli ay rasul bekalun geterin ulul azmuge rasul bekalun ketteri wadagen nabi fadain wala tasta'jil lahum eni una tahakale fana avasya wadanu gannawa mane ki emi hun adi iman no ima emi hun azad fonu vuma hale fana avasya wadanu gannawa emi hun jo hujaha emi hun mundiya hale fano ti aharna inzar kurabwa azaben nikan genes bala puri ke rasul de kalun nam de sama e be kalun ga om ga mistakun edun tangai nikan ti idalwa azar genes bala harmigal emi obas puna mundiya bunun tangai ama makka ga moshakun ga sekali elfana egota jo kujahamu dia egota kitanne malamata kitamme furassare kuri kamugavies khalefan avasya wada mugannawas emi hunna allah ti las kurabba fa onne gotem yese natija emi hun kurmati lanje ama islahu to masake kurabba was
ama ifaden Allah kiti Qur'an ga wahi kurabani mi ayatu Allah bani ulul azm ga fasli kalun ga wa ka zikr kurabafa wahi kurabani wa iz akhadna minan nabiyyin mithaqahum ewagot putiya ba me hona dama Qur'an he itiman Allah nabi be kalun ga kibain e be kalun ga ahdu ka shawar hitteri hindu wa minka adi kale ga fanu ga kibain des wa min nuhin adi nuhu ga fanu ga kibain des wa ibrahima adi ibrahim ga fanu ga kibain des wa musa adi musa ga fanu ga kibain des wa isa adi isa ga fanu ga kibain des وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أدي إبيكالونغ كيبنتي من الله هاروكاشي أهدو كشور هيبي هاروغدا أهدو كشور هيبي أمي آية الله سبحانه وتعالى فاس بيكالونغ واحكمتي بيان كربافا مي إمي ماي بيكم با فاس رسول بيكالونغ بيكالونغ ديفا والا قبو فلكي أولو العزمغ رسول بيكال أدن يتي بيكالونغ كي إنسان كما en evves be kalaka rabbu antakamuge evves kame ligwadagen nuwa kamang imamu mi Allah subhanahu wa ta'ala insanu getreng emme mai kurabbi makhluqum mi rasul be kalna nabi be kal Allah bitamme mai kurabbi makhluq kamuga yas en evves be kalakan Allah subhanahu wa ta'ala rabbu antakamuge evves sifat devva fennai ekamako aharmen ge ammu insanun getreng eba hoye ege mi रब्बुअंतकम के सिफता मुरी मी हुन्ने किया हरन के बनिस पे कुरे मीने खांडो मती के खांडो वगन गुड़े मी बस सलान कुरे वे मीने अल्लाह के रिज़्क़ दमागन एना बेनुनिया कद्दे वे मीने बद जेफा उन्ना मीहाया मीना बेनुनिया सिफागस दे वे एको तंग हरन के बदे के मी हुन्ना में दुआ आमो मी इस्तकुन्ना में दुआ एको तद्दे बाय मी हम मारुई मा एमी हुन्गे महानमतीगा ज़ियारे बिना कोबगिन ज़ियारतन नादुर मुनकन तक्कुरमा मीरी अहरमिंग गतने गति भी आम इंसानुन्ना रब्बुअन तकम गसिफतन अहरमिन दीफन मी अल्लाह के एम्मे मतीरी नबी बे कलु मी अल्लाह न माइकुर मीम बे कल कम गस अल्लाह इफद सिफाय देवा फैले इब्ब सिफाय काय बुगे इब्बस कम एनी वडा नु बनना हमें कन वही के जरिए अल्लाह एंगेरी इच्चिफिया एकम को अहरमिंग एबा देखन ni ule bay mihun buram maning kahi kahinu ni siguro weri mihun agbala fa enage hori hachiki al de ngene fama daril di bene bara ena rezguli bene bi bara duniya ge hunnana huddata e hori hachege kamang aharmen eba gaburu kureva Allah ge nabi be kar ko teri wada enu ganna Allah ge nabiya ekale ge fan datru fulega aisen ge fan e datru fulega ekale ge fan hunnavi එකමනාගේ හාරු ගෙල්ලි වඩ ගෙල්ලිච්චේ තමනාය එකමනාගේ හාරු ගෙල්ලිච්චේ ඒ හාරු හොද්දවන් මුලි එරේ එතාංග මඩකුර බිය කරින් ෆා ගාෆිලා එකුකොන් එතාංගමන් බයින් අස්සාවේ කනමස් කෝෆා ඉස්කුරන් කීවෙගෙන් ෆතිස්මගු තුම හෙර කාර් වෙදන් දනි ෆෙනෙවිවස්නි බුලු කොල්ලා බයින් අස්සාව බේකලුන් ආයසතුග ෆාන මනා මෙදුග කෝෆා ඉස්කුරන් බෑගෙන් bay wahakatan dakkawa adu awbakuruga fanan ee wadagen ekama awbakuruga fan ko fa skoro ba istu fana adabostewi ekama na gaga vikkawa hedde tadukuram ekama na vidalage tumanne bar taduwasiye appa fulo tumanna gaga vikkawa hedde wiye ebakutu allah ga nabiyati mannage on ufuluga istarifulu alu wagen awahara fulo appa wage onna ima tiwan kalek fan harakatu kolle ondas keri wada no gemfe inne witumanna ekama war tadufuriye अब को फान दलिए खानुले के हरी रोज कम बले बले अंड का नीस तक उन्ना में जहीफन या मुसीबत कामुले जे अगर इरो कोड़क में अल्लाह सुब्हानहु व तआला थायमुम के आए बा वुलू कुरा का फिनन ले अल्लाह सुब्हानहु व तआला थायमुम के आए बा वादे वीर मुतो असाबे कन मुफाफो तो बाइस खान तारीफ हो दन्ने कामुले के आइदा के मी हंग फरातो आरमना अल्लाह हेलन में वीने तेमिन बरको आर मफेरु नीमा हिंदुनु पतिसमाद कुरवाई गाफिला इतनु दत्रो फट्टम बेगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा गुफान सवार व इन्नवी जमलु पुरन नेंगेवी रे के माडो होगा मेनी हार यो खैरी के हार विगे रसूल फन ए गोडा नि जन्ने गाम गायब ए गोडा गन्नवा नामा एकले गुफाना ए हार वंतन यो गातु गे इंगिरवस एंदरंगलता एगी वडा गन्ना सुलेमान अलैहिस्सलाम अवहार फो वडाए कले फान होनवी एत दुआहा को असा कोलो मती लेकी वडाए
එම්මෙ ෆහුන්ගේ අසාකොළු ෆනි කම් ගොස් අසාකොළු ගින්දිගෙන් ගොස කෙලෙෆාන වෙට්ටි වඩා ගතීම තා මසක්කෙත් කුරන් හොන්න ජින්නින්නබ්ස් මියගුණි මියුන් හුරිහාතුහක කෙලෙෆාන හොනවි අවහාරය ෆකා e jillim bes mi wan tiwanna menna ghaibu enge kam gawi nama mi gada fada taklif godo masakkatu ga tiwanna deviti ve kan jewne ekon jinnim ben poggam me mi hon ghaibu hodayo amma rabbuanta kam ga allah ge sifa fulan ge ghaibu ge ilmu e allah den wodi ge ma kon ebes nyata enge kam no e kiye allah subhanahu wa taala e ilmu nabi be kan kabes de va fa nei e ibme ma makhluq ei الله كيت قرآن كبه كرفني وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق أما إنسان اللي بجنبه هوريها سفين يبيكن اللي بجنبه رب أنت كم كيف سفين لي أما إنسان غير بستفات لين هم إكن تفاتكي يبيكنوا الله وني خاصة بربه في إنسان وقترين خاصة متوري مقام الدم أي رسول كم نبي كم مقام أي يبيكلنا الله بحضركم وحي أنك أي أنا ينتفاتن الله يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين خليل خان بكورين بستمع الله رسول بيكلكم فنوام إلا إنهم لا يأكلون الطعام يبيكلون سما فريق كلوا غتم منوي فريق كلوا غتم منوي فريق كلوا مكايتشي فريق كلوا روحاني بيكلون نونه إكيه ويمشون في الأسواق أدي بازار ده هو هنگاني غا سورو بيامتي باغم فداي اكچتي غانه ميتكما أنت تكرما بينوا اتشيك هو ديوما ebe kalung sama masakke pulo skula ba tia dan fadang imbestafat tema insan nei migota Allah subhanahu wa taala bayan kura wiki vegen ei rasul be kalunna meduga ba emme unge aqida e bahore warak gos wes we fa e bahore ei rasul be kalun kam gawati we ei insan nun kam ba emme unge babune e magu bandu kura umatta kamiyoti mi aibba wala wafa ehid namawes එකලේෆාන ඒ වඩාගෙන සමානුක මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් ශකු අකුර මුන්දියේ එකලේෆාන ඉන්සානක වීතිවේ ඉන්සානක වීති එමිහුම් බුණ මුන්දියේ අදි ඉන්සානු නකේ එකලේෆාන කදී ඒගේ ඉතුරුම ආහාරනින්ග තෙරේග හොන නම ෆගීරුස් බේකලකේ එකලේෆාන කි කාම මුස්සංජකු ෆොනු විනමය අල්ලාහ් රසූල් කමා නෝත මලායිකෙ බේකලකු ෆොනු විනමය රසූල් කමා එමිහුන්ගේ ඉතිරාස් කර මුන්දියේ ඒරුවා එකම මිහාරුගේ මිහුන්ගේ අදම එකම බල මිහාරුගේ බය මිහුන් තරිෆානා මෙදුගා ඉතිකාද කුරමුන් එදනී රන්වන්තකමුගේ බයිසිකත රබ්බන්තකමුගේ බයිසිකත එකලේක ෆාන මේ රාජා වඩාගන්නේ රේග එනි රාජුගේ වාහකේ මෙසෙහරි තෆාක බුහතාන් වාහකත වද්ද කලේක ෆාන සිදරතුන් තහේ කාරිය ජිබ්‍රීල්ගේ ෆාන හැබ වඩාගෙන දෙන් එකලේක ෆාන ජිබ්‍රීල්ගේ ෆාන විදාරවියේ den kadege faano gini kanya wada ganna asha gini kanya wada ganna re mi timan kalege faana muddo ingisa mige kuriyakad den timan kale faana ka wada ennu bane buhutaanu do den anekka e riwayatu ga anekkoluge ebain jibril ge faano ekade faana bandawa wada ganna wiruga ekade faana innevi arushuge matige जिब्रील के फान कने तन एगी वडे नुगते तनु अल्लाह की काव कम रसूला की काव बन मोडति बहुतांड दोगु वला निकन जिब्रील के फाना बला वडा कने विज्जे इसा एकमको कुरियक वडे नुगने वन नि हमनु जिए तन तन ने उंगन एकने फान बला जिब्रील फान वडा गन फिए अरुशिया हमया एकम एके कुरिन सिदरतुन तहाया हमया नि हमनु जिए तन तन में उंगन मिहिरी बुतान दो रब्बन तकमुगे सिफतंग कलिफान निस्पेक पुरे फमीर हमें फदे हरमिंग तेरे बे सूर्य कहले बावर कंदता पुरीगे मी बुरदा इच्छी किया एबा उले मदीही बुरदा के क्या बुरदा ए सूफींगे मिहा को मुश्रिकुंगे मिहा मदाफ इच्छेंगे सूफीन ने करम सीधा मुश्रिकुना बूसीर किया मिहा को ए सूफींगे नी है ये अकीदा अमा एक्को शिरकुगे अकीदा होरी मी है एना हदाफ लेमेंगे ඒතිමි කියන්නේ මදීහ බුරුදාය කියා ෆේගේ බකියා රබ්බුන් තකම්ගේ එත සිෆේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්කේ ඉන්න මින් ජූදික දුනියා වබරතහ කඩේක ෆානක දීලතික මේ එයිනි දුනියවස් ආඛරයිගස් අනේ කඩේක ෆානක ස්තිවාෆින් එච්චකේ මි දුනියවස් ආඛරයිගස් වයින්න මින් ඉල්මික ඉල්මුල් ලෞහි වල් क़ලමි අදි කඩේක ෆානක ඉල්මු ෆුල්ගේ තෙරින් බා ඉල්මකේ ඉලාහුල් මහ්ෆූස්ගේ ඉල්මුස් ය අල්ලාහ්
uriha makhudukuna sirru kurabba fa ilm malaika de kere ko sangawan be ba ilm mi rabbuan tamam ge sifatan kare fannes be kurai famigili allah ge nabiyya makka mushrikun avuranga sunbawita makka de mushrikun das kabul kuri kare fanak insan kama emihun rasul kan kabul no kuran bahana dekki iruga emme bodu e bahana ekkam ge emihun buni ekare fanak insan ke hema arnaka kabulen mukurene e rasul ka ekama ku miharu de bay emihun kare fanak insan ka kabulen no kure nurun heddei fa makhulu kama bay emihun e bawle kabul kuran sa auto shiya fehifa godi odagen odane bayako enona ken burele winne kiyarra emihun buna gotuga muhammad ge faanaki nurun heddei fa be kade nurun heddei fa be kade bale ekere faanaki sama anghena kafiri hene ge zariyan dunya wada ge lay be kade ekere faana mamma floki amnat ge faan bappa floki abdullah ibn abdul muttalib ama quraish lan hay bada ge nay be kanin kere faanaki evs tafadere fariq kulu khawen taballa ge nay wiya fariq kurabi makari hui heppevi insanun kura huri ha kamek kuravi kare pan qado haja kuravi rabbon takamuge evves kame ebe karna kan allah de va fenne e sama allah ge main arun e hama insanun e allah subhanahu wa taala amat wir daraja de va fawa ani ngayat allah ve karona kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid khalifan bidara ware hama karun timan khalifan ki hama tiya ba mi hum fada insanaki ama tiyabami hum fada insana kime tafataki yuha ilayya timan kale fana yuha ilayya wahi ade e tafatak gamen allah gadrutum wahi ade kalanga wahi kurabba febani annama ilahukum ilahun wahid am karun tiyabami ga ilah ki in ilah adeng ayatu allah yaqul kul kale fam bidalware la aqulu lakum indi khaza'in allah timan kale fanu bidalen un wame tiyabani onnaka timan kade fanu ay plug allah ge khazana taweke wala aqulu wala a'lamu al-ghaiba adi ghaib engi wada ganeke timan kade fanu vidaren nuame wala aqulu lakum inni malak al timan kade fanu vidaren nuame ham ko timan kade fanu ki malaikatake endis vidaren nuam allah ge khazana takenne te timan kade fanu gai pulaku ghaib duwada nu gannawa timan kade fanu ki malaikatel nun hama insanake ama insane ke man kare en kamun harben asul be kan imam ge terega haringa bol kuranje hagigaten me ebe kan ke ama insanun kan ga bol kuranje ama harben fada insanun kan ga bol kuranje e evs de kala kan allah subhanahu wa taala rabbu antakam ge evs sifain allah de va fenne demoti ebe kan na me do sahhagotu ga wardu ngaiswa muriha khabarakan imam rasul be kalna meduga aharbennaka evs khabaren negene gurwanun nuwata sunnatun aharbenna hame warduen aispawa khabare fiyawa e khabartun aharben tedu kuranjena e harmge buddhi gabulu kuriyas no kuriyas ekamaku ebe kanunge farai purun sohhagotuga aiska hore khabartan aharbe mewani gabul no kurang enugu ikutan aisse hore khabartan eba gabulu kurave zak allah ga nabiya telefani oti khabaru de ba fa mi'raj ge hadisa e kam miedo itabbe ko aburo mo ko kam inkar kuram nge bade e kade fan ga itpulam allah faala kurabi mu'jiza itta gaburen no kuragina mi unne kam inkar kuram nge bade e kam ko ebe karuna meduga wargwen aisfa hor dogu khabar to war fasehen gabulu adam ga fana be godunga seri wahakatan hadaya fa eri emme fortama insana ei kihinen harna e kade fana dehe gotun echbunan egeni soha khabar ge zariyan menoi soha khabar ge zariyan nenumi kihinen harmenna echke bunange adam ge faano fono vuni sri lanka parbada machere fada wada fiya wade ehde kihinen harna ehem bunange ni soha riwayaten ge zariyan menoi ebe kanu umur takaddan de mahutte baya dadi faakam facebook dawru eche nabi be kanu fono vunu tantana babaru nabi be kalunge bodo misten diefa ebe kalunge umra be kalung dunia ke dirolo vi umra ebe kalung fono mono gaung taka huri ha echli hani konta gun saali ke bole echista ihinenge echis echiheba ka bolu kurave ekamak ebe kalna vehe gotun wardwen aiska hori soha khabar takel ga bolnu kuram masaken kuran dogu khabar tame ba ga bolu kurawara fase enkam ebe kalna medu kit qur'ana sunnatun
harminna hame var bewenga estawru huriha khabaren harmin teduko kashabar kuran jihene e harmin te sikundi gabulu kuriyas mu kuriyas sikundi gabulu kuriyas e ci gabulu kuran jihene har mu'minun kam gawanu baik kal titang hure dane baik fahar en gabulu kuran tang kuran dati kan tatang hure dane khas ko mi zamanuga harmat tafatu kan tatang har purngatlan jahi foi zamane afatu bonjemuta sainsuge ilmu taka ecita terega har mu ulamundi dani mundaruga baik fahar sekundi mudagu edane baik kan tatang gabulu kuran ikamak we sahar gada kamun be seci gabulu kuran jene ei ki verian ei harm hedde faratun as way khabar takkamuga wati innoti nabi ve kalunge tereng emme mai vegam wa nabiya ki emme fahuga nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam kama emme main adi emme shamilu shariyata ki ekare ifan ganestel ki shariya kama ekare ifan ge shariya qiyamata hamaya deni onnane kama aharnan amal kuran jeheni ekare ifan ge shariyata kama imamu emme main nabiya ei aharam ge nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam shakke vesl allah emme mai kuran bi nabiya duniye gaves akhiratu gas duniye ge ekale ifan allah bani horiha nabi be kaluge imam kan debas niyoraja ra wadagen nei verega ekale ifan baitul maqdis wadagen horiha rasul be kaluge imam we namaz kurodi kare mandira ko namaz benni yes gabulu benni kurang daguan ko behna nabi be kalunta Allah kula dumata horiya gama udung dase kali khana baddale wadagen nabi be kalutaka dagam nabi be kalna baddale wadag ume be kalum di fastam be fabimuga Allah kula dumanta ekale fan naraka dekke naraka azam libe mundami hum bas dekke ekama ko adina raka kummi hakan azaben ulibe suwaruge dekke suwaruge ge bilal ge fan de fiya wala furuge ado izzevi ekam bilal de fan na yerhunna adi bimuga Allah kula dumata horiya kama Allah kula dumanta horiya kama ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam en Allah duniye no non ko rasul be kalam imam khande bath garifan hadis ko qur'an ana sayyidu wuldi adam yawmal qiyamati wala fakhra wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wa ana shafi'un wa mushaffa'un wa awwalu shafi'in wa mushaffa'in hadis qur'an timan kalifana ki qiyamad duauga muriha adam ge darinde sahiba muriha emmenge muriha insam ge sahiba qiyamad dua ekamuge fakhurennete allah utma kaliha devi maqameke adi qiyamad duauge emme furatama emiya kattaka khavwal huluwi gendanne timan kalifana dim fala gendanne de furatama allah ge nabiya ekkata kalifan khavwalun emme furatum tege wada adi qiyamad duauge emme furatama shafaa'at teriwana faratak westeban kalifane adi emme furatama ebe kalege shafaa'at qabul kurvene be faratak westeban kalifane qiyamad emme mai sahibai adi qiyamad do rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis suwaruge ge be maqame e maqamuge namaki al wasila ei hamay kani allah ge makhluunge tere emme makhluunge ka ekashigem la magameke ei timan kalege fan kon gomat timan kay fan unged kuraba suwaruge ge ekalege fanat taka allah tayyar kuraba fawa maqamen ei khas maqame al wasiya e maqama devman edi dua kuram yoti ahlamna angawa ati muhammadanil wasila e allah bange dua e allah ekale fana wasila ki e maqamu devvande rasulullah nadis lukoni timan kale fana wasila ki e maqamu devman edi dua ko fimi haya ya meddong timan kale fana shafai abwa dibe shafai ama kale fana ki emme mai sahiba demmi shariye ni emme mai degam ba emme shamilu shariye bangohu furihama kodevva fa shariyatel ekalange kiti qur'an ga hajjatul wada ga duwahuga allah aibba wala bafani al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina miadu tinan allah tiyaba ngadi furihama kodevva fe shariyani furihama shariyate kurige ve shariyaten allah go to furihama korenu devva mi shariye mani allah furihama kodevva fa evves uni turu kurumuge evves ka hala fursatel ekko furihama kodevva inna ad-dina 'inda allahi al-islam mi hardan allah gafara to dinak usmi din itro evves din evvesne eko mi emme ma din argon amal proje shariyat ki in shariye demeti emme ha nabi be kalunga kibain eim be kalege zamanu ga muhammad sallallahu alaihi wasallam faalo ejje kam ga wanama ekale fana iman buma main allah ahadu kashawaro hippew
ala Allah ge nabiyage ma ikkamme ekalege faan ein lekanege zamanuge faalo wi namaves ekalege faan tabawa mi je nabi wekalen namaves nabi wekalen ves imam ekalege faan Allah kiyet Qur'an ga wahi kurna iz akhadha Allah mithaqan nabiyina ebagotu tibanu hadan qur'an ei nabi wekanu keben Allah ahdu ko shawro hitpewidu nama ataitukum min kitabin timan Allah tibabena foideva fawima wa hikmatin adi hikmat deva fawima thumma ja'akum rasulun den tibanu gata rasula ibahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ge fa wadagen fikam ga wanama musaddiqul lima ma'akum ei tibane hunge akkulu gawa echet tedu qura faratek ge gotuga la tu'minunna bihi ekale fa tibamin imam man jehene wala tansunnahu ade ekale fa nasrus de jehene qala aqrarkum tibamihum mi ahdat tibami qraru ijay muhayye wa akhartum ala zalikum iswi aditina Allah ge mi ahdu kashawaruga tibami bargode hippa fin hayye qalu aqrarna hurga nabi be kal jenne buwe aqrarna harma timan namen ifraru ijay moye قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دين الله يقرأ لأنه هيك واره تي إقرار ما وأنا معكم من الشاهدين أدي من الله استبان نائهوغا هيك بي أودي الله في الله نأهدو بشر هيبا كما كو كلفان ودينو وندوا إدو حبو عمر غفان توراتو غاندن إبواغن لدالوان هون نانكون الله نبيا فيني وداي feni wadagen nabi hinduga ekali faana muunu fo tahajjar we wadagen be Allah ge nabiyal Umar ge faana e manzar feni wadagen Umar ge faana eki wadagen fi Allah ge nabiya ekama hippulanu wejjeka wagutun kali faana gando ellen hinduga Allah ge nabiya Umar ge faana hadis parabare e Umare miyadu Musa ge faana dirihuri kamuga wi namaves ekale faana kavves noti hai tinan kale faana tabavun noon devana ehgote ekale faana kasnote ego mikam sarme imam manjehena enati komme nabi be kala kos fonuvuni ebe kale ge gawmuge mistahunge gatakkan ekama ko Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fonuvuni emmeha insanunna emmeha jinninge gata kurige komme nabi be kala kos khas wege mani ebe kalenge gawmuge mistahunge ifahara evagutege sallallahu etan nabi be karne etaba ful be karne fonum gafe bawur sababaki erga Allah nabi be kalna rasul be kalna mi fonum bawani e be kalunga gawnuga mistaw gatan ekan erga shariyat tabistafat evagutega e shariyat tavrgina shariyat tabis erga oy ekam Muhammad ge faanu mi fonum vuni duniye ga tibi huriha mafluga ga mana eki insana jinninga ga huriha jinnin ni shariyat be shamil wegembe Allah ki Qur'an ga wahi Qur'an kul kalifan vidalwa ya ayyuhan nasu e mistakune inni rasulullah ilaikum jami'a amakon tiban kalifan ki tibani umriha inna ga tafunun rasul kime alladhi lahu mulku samawati wal ardi Allah ge rasul kime tiban kalifan ki tibani inna ga tafunu go ekalange urtaka dunga wa ha eche ekalaga milku gamba raskalange la ilaha illa hu ekalange fiwa alokam be muhaggu gam wa henjam tasilah kumwe yuhyi wa yumit ekalange giruvani bas adi maruvani bas anen ayatu Allah we korwani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin timang Allah kale fan nu fonu me alam taka rahmatik kam gamenwi alam ta mane ki huriha insanna huriha jinna ma huriha insanna huriha jinne gata kale fan fonu gun temati islam ding aw maaykuga ehen huriha samawi din take mansukh wegen dia kama iman dagam won Islam ding awma ko kuriga huriha samawi din takin Allah wa man so qurafa dem mihar samawi emnes dine gabur ko ngang hurimi hege kimen ekan gabule no kurewene Allah ki Qur'an ga kurwan inna ad-dina inda Allah al-islam mihar hame kan Allah ga protuga dina ki gabul kurabi gemba dina ki hame kan Islam din enun dina Allah ga protuga gabul kuregen noer anen ayat ba Allah ay kurwani wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ومن يبتغي غير الإسلام دينا إسلام دين فيما هن دينا اختيار في هذا النار فلن يقبل منه إليك من تنقبول النقربينته وهو في الآخرة من الخاسرين أدي إينا قيامد وهو قواهوشي جندن يدن وعمي هم ترد أمي بيان لمديئي خلاصاكو رسول بيكرنا إيمان غما قولجن أسفاوا مهم واقتا أدي بيكرنا إيمان ومغار مكشور كرنجيه مهم واقتا بيان لمديئي لمها حسام
alguna may maudo ni malani dengan nariya ko insyaallah yana idduha imamu maudo fashan wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.